Hello, hi everyone. My name is Mary Johnson, and I'm going to be a host for today's. And thank you so much for joining us today. And we are here to talk about something that could make a significant impact and also difference in our futures pursuing a master degree. And we know that many of you may be wondering what it takes, how to get started, and whether it's worth give it a shot. So today we have brought together a group of experienced graduate students who are here to share their personal journeys, providing insights into what graduate school really is and offers advices on how to pursue a higher education. So before we begin, I would like to introduce our amazing panelists. And we have obviously we have Mei Shai, Macy, Michelle, AD San, and also Ring there. So let's start with a brief introduction from our panelists. I'll ask each one of you to give a quick 1 to 2 minutes to introduce yourself, who you are, what your major is, your backgrounds, and what excites you about these panels, discussing the importance of higher education. And let's start with Ring there. Hello, Gagminta, Ring there Gmina. Nugum the Tong Survey, Amit having a graduate master program donga, Boydol Omdate, Tukum Wanta Bigdomsum, Gaika program that higher education and student affairs that Indiana University Langa, Boydol.com. Pingan ako ko. Ngay na katol, tu hinta San Belanga introduce pada sari sa. Hello, kaya Kaminta, AD Kamina, kaya the New York State Buffalo Omti. Last year, 2024, me having a Master of Education School Counseling lam ko graduate la Omti thing on that school counselor la di ko. Nice to meet you all. Okay. Hi, nasakang dingon hitila ko kay Kaminta, may shine Kamina, kay tunina George Washington University International Master of International Affairs kakay tunina song nila kakay parang ka tunina asan ka na pego tayrong bangke Hello, nasakang dingon sin yum kay Kamingta Macy Kamingna tuni Missouri State thak omti University of Missouri Columbia Master of Public Health thak kala tuni ngolta kay ko nosong head nosong semester la omti may having boy thak lor omni. Hello, kaya Kamingta ni Michelle Kamingna athia Los Angeles, California akum la hukum tha Meta 2024 vinga a public relations and advertising master's program na kaboy la ika program wanta sa tel ben ne chongya ben la thia bi ka sai la Hey, online silsila ko hitikala introduce maden ma mi sat na asan kathaga na tol thairunga online ko tol tikhathia mangai phlang katun ka I hiwi name shal hiwi mamika na thang sa going ka MAO miss la sak khatu la kathak tikhawi thiranga thiam la kangai tun tikala kathak na mamika bibitala sim ka kong he kathaka committee na yak sakdonga online ko tol tikhathiam la kangai ka phairanga tun ki life hi kathaka thun lo omdonga me khun no na tola tate planga hi ka graduate program da patatla bangbang no me khun no na tol mai si high school vilo se tun ka undergraduate na kai vilo se major no bangka major no ni ka kai na kai ete khano khane ming ham na ngai mai we ni chakbok no kathaka na sa hi na paruk thai ti kha lam hala yak sakam na kangai atua me khun no thap ka di phairanga atua asana omata hi ka na mi dilang na pat chakbok lo lang ka na pat me khun no hi kathaka dot lo omni ti khawi lam hala thi ham la kangai khadonga lam ha basik la me khun hi tun wi me sat ni hi di sang no nga lam ha basik la me khun no hi set tang si so we are going to dive right in with our first questions. So we know that many of you are very curious about how to even begin thinking about pursuing a master degree, right? After graduate undergraduate school. So let's start with something personal. What went into your decisions when pursuing your master program? Bang lang ni master degree hi kais khamla na song
let's start with Ring Te again. And the type of took a question answer kan nga to isa sa katuyang nga ita mamatu no he education suite na ben he tap no komo hama chang te bong ham ko tun hi to da hang ko no ya thung oi master we no kom song ngan master guide no komo song no nga mane khat he tha pi thi se khan khat he mong yong pui se education ban suite na ben he ta on pi lom no nga community development ben ham ko pi no nga suite no higher education ben wan ta tha pi hama ko lo no nga nu pa nang ko circle bang ko higher education ben na pek tani se ham yom hamom lang sa mai tani se ham nga kani ben na ko tha kon peu tu ka tuan mang la dot ko no mai tani ando do kani lo ko ka dot ban tani ka long im ming wan lom dong to ming ne ho kan bum pi thai ta bum wan ni la tu mai in a question no hebang le ma se ka pek ta kama ka master program no hase ka pek nga bang program le ngai ho ma se ka pek lo program heta master program heta undergraduate network thiwan pate malo ngai na program hunu wan patani se bun sa ban patani ben program ko se pi ham ko bet hat ban nga ha se ka long man ta ha se ka admission pi nga bang program le ngai om ne ba funding te same kai na hibang aphu bang men pe ko kham om kai kama ka personal man ta ha se ka program ha ngai kama ngai no sa te senior year nga undergraduate nga thak mu la nga philo umte admission no kama inol dot la leila lo umte pala nga funding no tap lo umte lang to malo decision sai lo thank you Omaina ka tol tu hina hi ka question hi ka ba phi hama AD te banglang ni hi ka Masters of Education hi na sai hama hi dong hi ka major hin na yui hama banglang ni decision sai saklo ka bera na thui thaina hama kai undergrad ngon ta kai hi ka master major counseling na undergrad ke omon ni na undergrad ngon ta kai has speech pathology na graduate la on ta counseling ke pati le ke hang ngai ke ko ne hi sna hai ma thang mu la khona hi kai ba flo ko na hai ba diversity ba nga bol thang ko ko ma thang ko nga diverse ben ke ni ai ngai sna ke chod nga high school se phe angen ta college se na ham ke ni nga pati chamli ya le ke thang ke mu om ke ben ke thang pa khat guidance ke ni nga sim to ma guidance counselor ke om man ni nga dong the guidance counselor sna hai like long pui attend la ngai dong a high school phaya we have so many options in our college dung many trade school ko om ba sna ko thap khat khalo guidance atung ham ge ka bang like role model ke ko ham ngai dong counseling ge because if the counseling ge kamal pen ngai ngota banga social emotional sna ko ni nga bang patat lo ge karong asmo sna thia anchod wenga banga emotional na social emotional na like trauma sna ka bang sna ko banga ni nga hi ka generation bang yet lo ge ka bang sna ko se beda sa phita simos na yan ngai khase nga ngeta high school dropouts na komo om college ham ngai ko thangs na om amni pa lo ko high school phita ba le college hem tam le simona lo kai hem tam le tangkas na ne kai na ke ni nga mu a tam chi amni pas na ke mu om tu dong ke ni nga tai le ke bang ya ke guidance pe khan dan kun hin ham kai ti ka mi je ko ti ka tu hina ma chai okay ni the ma asan kang na pe grong bang kum kai vi pe ka I ka edison na tweet ka la te kai ka undergrad ngota finance and accounting ka kai khade bele masta hi international affair ka kai te vai ni sim ko bu prang ka bit ma se kum khat accounting firm ke bit khade ha ta ban to ni kol kho ka anating phlang kha adika ngota kai pa ne kai kha tadin kha wok sor hoi anating phlang kha tadin kha wok sor hoi sort solving like I think VOA or BBC dong khasi I remember particularly story kha I yin kho banga sang smono ko sim kai mini amami ka school back sane ko si abek ko avala aleng like same asitam om kre same set manila pantia bunker chung ko si gu chung ko la thup la khaset kwen ko ka solving kha ba mai pantia
ทั้งประคตะนี้แน่เบิ่งมากูที่ I was like oh สมอซาปุงน้ำตาซิมาไกหามปุงน้ำตาเบลซิมไกมื้อนี้ติเวงอ้อในงานยีชินี่ท้องให้เกิดก็งอกกะมากะเพียวกะมากะมิกะอีงอกกะมาในกะมาโคก็บ่ I kind of understand the reason คือได้หาตะคือท้องอามีลังคาไกคา motivation เปกละอามีก็อากองเนาะอีฟก็มีทำไง international level ละอีฟก็กำลังก็ช่วยทำกันไงไว้ใน international affair program ฮีไกก็ major นะฮีเบิ่งเทลนี่ติลงค่ะไกฮีก็ต้นฮีนะ international affair program ฮีนะGeorge Washington นะก็ไกมันคือalright กะเปิกที่ตังแน่ตะแน่เด็กที่กลาไกก็มีแต่มีสิกมิงนะตุนงอนตาไกกี่Master of Public Health ตะกไกติไกก็ undergraduate หิงวลตาBachelor of Health Science ตะกลัวละกะมางอนตาสมอเวงลังมีฮิกาจามายีเบลีวัดนากบาละเซิงติ Health Science Bachelor ตะไกเวงวตามังกะลันเทียนมาละ area of focus ฮูไม่สเตเบิ่งit's very broad the my bachelor wing ho the wing to alak wing to chamai balance hangol that alak wing ko biology no chemistry no tangka public health classes no ko thak lol the wing to kamal ko public health class thak glowing to kamal ko bet kase wonsa wing to bachelor degree kamhu plangka hika master hika kai mai atla kuma thak sum pya chal cha hika master of public health ngota lu ye thang apap ka chamai hi bang ka ne to ta thaye ka balance hai lo tu is my mil 5 in ka covid 19 kam no in ka mass bulam he tika mass mandate tho no ta plang ka hlo vaccination no ka ko sin son sunni ka bel no ho public health bel bidi i lo tu to kamal ko tu bel tu thak wat na pa lo nga iki hi master thak ka lo okay ไกหามอนตาสิพิมพ์เทอมนะฮะเบิ่งเอจีละไกนู่นไกปาลงขอเสมอลำโลซาสังแฮแทนติมามีเตอร์ตา USA ฮะปาติเลนโลตะโกยนี่ซาสังหามสิพิมพ์เทอมหามฮะโลติที่กะไกงอนตา bachelor degree ฮะ communication นะก็บ่ละติ master degree แต่บาติเลก็เสร็จทำก็ง่ายตะโกยนี่ public relation and advertising หางวันตาก็มาก็ง่ายละเพราะว่าที่ก็ master degree นั่นแฮะเพราะว่าเลือดตุ้ยละเพก็ใช้ละลงmaster degree แฮก็โลละเพราะว่าที่ก็ใกล้นะชิมวันตา Los Angeles California ละติ California ก็ซิงขอเสกก็สอนแทนลงติเนาะ USA คุยnumber 1 program ประคัดละที่ก็ communication program ฮะที่ขอเสกก็ไกลไทยละเพราะว่าก็มาก็ master degree ฮะบาเลแทนนะบิกตะโกยนี่ให้ลำเป็นขอเสกสอนเวงเนาะ graduate degree ลงฮะ college ยามาลำขอเสกสังคุยไทยละติที่ก็ degree ฮะเบิ่งก็บ่หามนาแทนOmaina silsilak tol hi tikala me khun vite ka thaga na phi thai donga ai ka panelist wa omaina ka tol tikala mala yak sakham la kangai apek takal kha major wing itluk mani bibit ne wiang itluk mani data hi tikala bangkap songphya chat ni sakla te bangkap thang dong ni hi ka master hi kap na kai tik account na patta la ka thaga na mami ba lang ka ka thak na phi thai dong omaina ka tol tu hinda ec tin ka day to day life of a graduate student ka akong hi bat thitin ta boile data tin ka sim bing tuk mune ta hika mashal ta bani abang California or mami shahi all the way in the north Washington not hi plang Indiana Missouri kala beng hi ngituk mang kha days to day activity we phlanga bang non assign dan no expectation workload tuk mang kha khadonga hi ki bat dot ham la ka ngai lo what is your day to day life as a graduate student kai ka day to day the my is gone program kani ka program ngon ta that unique lom te full time kai beng hibang le health program ngai health ta assistantship health assistantship ngai na ta
nama ka bibinia nama ka sengkania bibi club beti singin mga BBQ kung nga to pay funding na pay ham long to citizenship ang kamhulo om to pay nga practical na side om nga day to day tiglakta week by week la ka thimai bang le kone day to day ngon ta bang shock ite week by week ngon ta mang le ka side kone 3 out of the days 3 hour of the weeks I usually study ni thum ku yak khat dong thum ku wan ta kama lo ku yom te study ka study sai mang le kama ka class no in sa no ko sai te phya mang le kama lo sai ham ko len ko sai ko phei dong sim dong patet ti phei sai om planga tu ka cheng thlu mon ta yak khat dong thuk pe 20 to 30 hours lo man ta kama ka assistantship dong bibi la om assistantship dong ta kai ma sem kai nga supervisor la ka bi ti sing small na khang song na sing mai sim ka khang song na ho supervisor la ka sai pi oversee the side pa nga lak nga spring semester being one ta lak nga sak ma singim lang ka program dong nga singing leadership na ho sang tuk sak dong to ma leadership na ho bang material na ho bai facilitate the side leadership sang pi om nga weekends wing to one ta kung ima back involvement ka sa mga kung pi thai la ima ching pi thai la pi ban from to om ka weekly basis mai se singim kai sa ka sot lang mga ka bi na to hai ti ya aleng ka ba wen no community involvement no lang singim ko ka mai se advising man no khot no sai lo om ti weekly ma plan to set lo I got being on that now grad school on them time it's yet when I had summer long pick a like as soon as I graduate undergrad pick the summer like 2 weeks to come the summer long look pick it on the summer that summer the 10 weeks actually staying on them time is hang on the New York staying on the now summer long I got program pick that fall semester lam look at pick a name Michelle to bang let break like and internship get internship ke kai te like pre-K lang go 12th grade level ke internship ke na nga sida with the high school level ke internship ka sai and high school level ko pay that spring semester that like pre-K to 8 that ka sai and the high school level la ba internship ka sai being on that come to school counselor bang like and nga pay la twin sin log and nga pay that semester na ke a lot of like individual counselings na ke sai pay the group counselings na ke sai pay that we get ayat ngai ngon ta kai sim ke school setting ke ayat ngai school counselor ka mi principal sanane pay the school psychologist pay the school social worker sanane bi khen ka sai te tam student na hama success support team na ta ken mi ayat ngai la closely ka sai la ko my day to day thing on that like a lot of internship pay the morning internship on my gone night time again like 7 to 10 like a class na kay ngai on red school on ta yet ngai on ta internship kai ka ko maka program ni ko thiwa no at ka program ta kani that they a lot of internship that we the let we in undergrad one that to get let we over the grad school on ta no maka major ka ke dog no focus them no ke let we that kai on ta phaya school setting ke phaya setting ke ibang la school counselor bang la no phaya pick sai hand intern ni ko mon ni school counseling ne ke ni nga hen khenala to bi khen sai pe mai ma ka case lo khat tat om sin na ne individual counseling schedules na ka sai the group counseling na ka sai benga teke school counselor bang la phya in la pe la day to day look like teke phya ko okay kai ka day to day graduate school bring then edition la ka better asu sala bet umbali twani kai ka he international affair or kai ka kamane kama daily schedule ka sango ta manchang thu phlang ka simpi phlang ka email ka check phlang ka stay update tadin adika ka so adika la tadin at 2 pm yama ka tadin ka follow like
neya atiti ka amika update kang kate basically phlangka hika US thong kane US national security phlangka atlo nangan ka bi atlo US ka ally partner no security amaka no basically tadin kho pok update up to date ko follow am ahead phlangka kaplanka kamika all kamika class papo hi athim banga evening kang ombenga kamika sengem hi international affair dong hi top 10 dong pa plangka kamika sem hi DC ale tatea ombeng hi bani te atlo nangan ka thang no meeting akai no wimo omkwe kamika sem athim bang omnukung wi kamika program dang hi bani to ni everyday hi site visit set pe plangka kamika panel discussion hi mo atlo nangan langka plangka state department langka plangka atlo embassy ka bino foreign officer no amaka kosi adika kami sem ngota hi ka bit sem bune asoya federal bankan ni connect haya adika kamika hi data hi sort mai wai ni sem bu plang hi government asoya won hi ko sanga ya khanong hi government a bitlek amula om kweng kha kami ko day to daily class kamaminga independent reading sayan no te ham het beli tawani kimi sayan no katil phalang kate phalang ni kimi ka opinion kha discussion yan no kathui oyan no kathui adika namaka bani namaka opinion kana til thai ham het appealing hama hibeli a reason a big time no kha independent reading ahead phalang ka outside of school kha phalang ka din bangkan omni thle kan naming thai ham het phalang ka host speaker no we atlearn and komomo lo phalang DC hi international affair naming tun hin DC ka phalang wi kai wi kaming ban tu ni networking hi bang he kweng kho hina lai ti mun lai ko no mateng ta networking hi ekomani asha ta te wing hi Southeast Asian bang ngor omle academia ma community lang hi ekomani kweng kho kamane kama ban tie I go to a lot of meeting networking phalang congressional meeting briefing ko si amakap senator kagamya ko kamane kama mansang sitvaya appointment kamane kama ka set up sai bai kha amika meeting nok se network nok se la atlo Asian no kol ko ka bangkan ni ka thui thaya ka ta atlo bantia Southeast Asian country no na hi bangkan ni collaboration ka sawaya kamane kama bangkan ni ka photo taya ti hi kai ka daily schedule dong he up to date la ko kum lai ka okay kai ngon ta tu yan ni sengi minung ko tongpong nong te lem son khai beng ko sempit ba ti son thong lang ne nung ko tongpong triya da tu semester kai ka schedule hungol ta akhan puli ta kulo ti puthum to online lo om te pakhat to son khat son thum son nga bing to in person class ko tol plangka sengim class bo plang to after class to son khat son thum son nga bing to kamaka latwe sin to my internship to kamami myo thung ko om local county health department atunu to latwe thaksin lo omni tu semester latwe sin hamingol ta HIV bel ne plangka diabetes no hi kamami hi ka community thunga bangkal ni thangnol te eming tu ka kong no te eming thaye kamno bel to bi thak bi lo omni plangka kama ko part time ko siung bi thak bi lo om trong to son hina son living wal ta manchang parelang panga hila siung bi thak bi lo omni titi to planga athimbel to ni kama online ka sano to soram head no kamno to sa thak sod lo omni plangka lakmen ko ta meeting no kam no mom dong te meng to athimbel to meeting thak kai ni kai ga schedule tu semester ngo ta sut busy te bene online class no ko mo om te ha ta bi ko tak bi am head mon te lete ko tak sinam head dong to boy thui na om tre hata graduate degree ta I kai winga thingon ta bi bu ni om sang te tre hata graduate student la ko wingwan no kapya na lo thiwang la internship ta ne lo ka sai experience ham phaya team ko nin thum kambe na kset ta team ta bale
replacing ngon ta homeworkจัง homework ตงอนตาซาใกล้กับ program นอนตาซาเมื่อติลทำละอมพยาอี class วิงก็ presentation ติทางพยา all ทุยทำคอมอมแต่ติว่านักข้อเสกสายแต่ไม่ใช่เราทุยบางลา networking ติกาอีสิงอีมา program เธอมาอม organization มาอมไอ้มีตีนงแต่อีทางแห่บาเล connection ติเนาะบาเลไม่ชัดprogram สนับแต่เมื่ออมติเธอขออันเจ็ดบาลนี้แต่เด้งนี้ติกา internship บีนาขอเสหุไทยละอมตรงทางแต่อายัดมีงอนตามีงา connection เมื่ออมบันติแต่นมาห้ามขอแทนแต่graduate student ละอมงอนตานมาอาสานคือแห่อมนี่มาตะกนี่บีตึกนบีบาลซาตึกนสังบาล homework ขอตึกอมบาลแต่นบยานานั้นขอเสอแรงสิทำไงเป็นกูแต่กูง่ายงอนตายแต่ในยปีแต่บาเลทไม่ปันสินบยานานั้นแต่กูวันเสไทยแต่ดีหาตายปีทำเป็นกูง่ายเป็นงอนตาซาบ่นติลทำละอมซาแต่กูง่ายบาเลแกดูแต่ติมิงาบ่บาเลทางนี้ทำละอมแต่กายทำงานตา graduate student หลักกูเองแห่สานคือแห่อมนี่แต่ได้หาตา experience ตัวคอร์สเฮเมื่อกหูพยาเทมีกระชายเองคอร์สติกา graduate student หลักอมเองกับ experience บ่ตันนี้ที่กำหังละอมตรงgraduate student การไลฟ์งานตาเบิ่งอะไร busy ได้หาตานมาหามาเบิ่งตัวจงไปอย่างOmoy na katol tin takala tin ka day to day activity na sai na graduate students ani ne na sai na akong na kathe ka na wei mya an I dong te sharing na sai dong omoy na katol I kaya kha tawon ta bang schedule was in my publish full every day kawing on the beat no on pop day wale khatakal pik takal kha beat no kala pop thua hit the panel hi katha kana lek khan thai la na join thai ronga na thua sa sal omai na katol ti khawi lam hala kap thi ham la kangai pal khlonga tun hingon ta beda I set thuk tang chin ta serious stuff to my serious question of beda dot tang si khlonga I mai wai ni master degree hi na di sang ata na di sang donga what's next right kha ayi bang ji sang ba tun sem di sang tong bang ni ka sai ham pak ba ni I ham pak ti ki hi pura I pak khlonga kha what is your future plan post graduation master degree na di phalang ka bang ni na sai hama ni ki team na om kha bi beda ka ba sharing na sai na ham ka som ring te lang ka kap sa si juga mochi zanga juga initial field manga master graduate program kun kuika experience ka sai na kasang na boy tu ni kamhang na umban ni tuni ta master lag kai wa te thlo ngon ngen no master nung kai no kai ngon ta kuma boy sang te ni ila ka bi student development ben na ki sing small na in bang supervision no plang training no plang leadership ben no kai pui ham na sai lo tu ni kama ka sai na bởi hiện quan ta chưa thuyền bằng minim shell experience thuộc về bằng mà cái sang hay cả cũng cả cài viên cả sang nó bởi tụ tuần hi hàng lồng bạn tuần hi mà cái team là mình lồng cái sẽ là long term goal mai sang quan ta director ben tatani assistant director ben academic ben tatani admission ben ko mà cái nào cứ ôm bằng này tụ sai là cái tuần hi cả program quan ta higher education and student affairs singim ka patati sing small no ka sai pa na college ben ka patati sai pa hi ma ka sang lo student development theory no ka sang lo sing small bang long le khang na sem college kai lang bang long khang na college history no sang lo ma tun hi ka kai no ne ko tu ma bai sang no bai tu hang wan ha se ma lo nga long term goal bang long le kam hang ngai ko ne assistant director then director ben ko back ngai lo man bang le kon man ka matu community yes if in sort being tun han the bang khang bang iwan sang college bena ten no pho bang iwan thapa ban sang planga a master ko not team no ko pom hang sang wenga kma ka ngai no ngon ta tun hi dong pi ming ni hi kma ding kham nu la lo ham koi no kha khak no planga
มาตูพุ่นหน่อยระวันเวงะสร้างปีวันทำนะตูง่ายลงอ่ะลำอีmaster ka higher education ben hi bun lo om tuknai I mai ta sung thai ta ni I melong ben hi the bed director position lang a bet bom ngai wan lang a assistant director lang ko bet tangam le bet bom hangai ban mai sing small no sing set wenga college ning wan bang la yui ma ne college set wenga same guidance la pati college life experience ko I pakam om lang a college ka financial status ko pakam om ta phya college in nature hubang le money want to kang la matu community want to kang la hey chemistry ban sai la ngan ta imai sai ni sa non hamya non na chemistry ban business ban kai mai sai ni amani ka tin ne mani ka tin luk thian pati college kai ben hi lak pang ta bong hat do man mai decision na ko yui ham ko bang hat bang le ko ni ba la ta ben sai city na set city ma mani ka ming non ta ki ma ko watana na om ki ma ka sai ngay na om no khmai sen wing conflict that man ma bang no me hu bet bom pi ham ngai ma lo bang le decision no cha ham la sing no decision cha ling ko imula amalo hu mlonga negatively impact pa ham no I positively impact my se I ma ka bi sai ne ya bang ko ma ka sai ne om no hi imula athil no sung mula bang le then sa sa la college guy being sung thai la sung thai no decision no sai men ko tanga major no go choose men ko mani lo ming na ham no hi bena bet patati ka higher education lo dong to thuan bang la ben hi bet kona watana lo man sing small no man ma tu no ko tha pe lan chi ko thisang lungye no hi bang ka tha pe ko yes him lai la ibasi masi the education my si scholarship na mu tani singim na watna am tani singim kai wan ko banglit ko ne ma thang ka level na man hamla education ban na ma helba man ma ho self education langa man ma ko pek khangwan hamla lang education ban ko khangwan hamla bong hel donga or bi wan donga education ban hing tim bong kum found that sim ko bai phai da I sai yeah state exam gan ni nga ka om school counselor di ham nga ngon ta state like license ke ham hello ke license plus certificate it's the same thing I say ke tak she's going to having gan ni nga the past school counselors na ke kabang certificate license na ke 3 minutes today like starting from 2023 lam ko mandate asai lo the mandate sai ke thing on ta school counselor the guys come guys na ngai now the boyแต่บ่พยาบ่ไลเซนส์แกทีละอมจะไลเซนส์แต่ก็บ่ไลเซนส์ก็ทีไลเซนส์ก็ดังไปแต่บีก็ชาววันบีชาวไปแต่บีก็ฮู้แต่ที่on the school counselor level yeah pre-K through 8 ka school setting school counselor ก็ใช้ไปก็ที่บางละ internship ก็ใช้บางละนอละด้วยนะบางละบ่ยังไงก็ใช้ on the like counseling ก็ยังไงสมมุติว่า individual counseling ก็ใช้ไปแต่ a lot of group work counseling นะก็ใช้yeah thing on the master boy pay bali na sai na team to ni thing on the lo se school counselor na on pre-K to 8 ka setting school setting na sai yeah we take pay to come baby ko to na New York State ka school counselor because I love it okay kai ka major hi international affair khade hata concentration kamiga international affair ka long khade ka dang kha Pacific concentration ko kap na yu ha ma head kawin ka kai ka Pacific concentration of the US foreign affair and security planka ka dong kha like no omba krong ka Pacifically region na pick ha ma head ba kawin ka kai ka region ka ASEAN region hi ka pick bele tawani ka mawi ko ka background om planka tonin atu te pick ko khorang hi nangan ta ka international organization table dong hi alami awareness then advocacy sakko bang ane til ko kamane kama ka krong ka I banga same ka bu phalang hi ka ASEAN banga focus security US ka foreign policy na security hi ASEAN bang hi bangani atha thai hamate atlu nangan chotwinga
East Asian bang hi very focused la ASEAN bang hi mani kwen ka thu ta phit ko no ta bani chan he kal kho wa thu bale ta bani ta tak ta luk lang wi apa aham abum ham ngai mani American lang pa mani makap indecisive position makap no khomo ven kho si Singapore no ta amami ngai ta tar la Indonesia wi ta tar la international organization na O3 pan kun khade kol kho bang lang kho afim thum no wi mo omol chen khade ha ta bani hi ka US ka ta ke binya ye asintan amakali lunge pakhadani na hi ka bate ta chewo wi yaw lo kho ka ming phalang kho kol kho bang kho ka focus hamngai ka ngai phalang ka I bante UN bang kho ka kho big same ka bu mai bai ni US foreign policy na to na UN mang ne amakal kho pani bet ka sa ham ka ngai to bai ni tun hin hi mami hi do kha te no hi mo pung no the kweng kho ka policy athel no te international table la bante representative no papa mai su awareness asak papa mai bai ni hi ka US ka ming te ka international organization lang wi UN bang hi long apun waya mami no vi ko no ding mani line no atlo no vi mami tikal hi ka US bang hi a better life a chance hi amis ko sa khamai ka ko mai Okay, ngol tatun hi Master of Public Health hi Gloria had the Master of Public Health. It's very broad. The being to public health dong ita environmental health no ko epidemiology ko community health, global health pun mla de kamala ka focus ham kangai be ngota epidemiology ba ta kangai trong tu tun hi Master Gloria being a certificate ko epidemiology certificate to ni ta kulol trong to extra classes no ko there class apo no ko ta kulom head bing to ma team no wal ta hi boy kulo plang ka state health department hama big scientific epidemiologist ani ne te big sam ta team plang ka na USA ma khok no matu ko chin ko no ko ta mai si bang ipa ba sang tming to hi ka mami ka community do nga bang ka yoga no ni hi ki thang no la to ta mai si bang ni ta mai si cancer HIV ya da bang mang bel ni kum no ho lam hala big living kum no ko le la vati to bel my mami ka community hama thebela tak bi ham ngai tu sitin main mel ni cancer no lung cancer no kap no ho kap no main mel ni ki bang ni ming ham koi to plangka hi ka ma community thunga to ka lung cancer to thang no to bang ka ni ayot thaye kap no ho bang ka prevention plangka intervention kap no ko kamal bet focus ham ngai tronga hi plangka boy ko lang ta epidemiologist la bi thak bi ham kate Going on that PR degree na kabai te PR and advertising mesilo thi bangla ti ka khui ko se line ha pun om te ya kabina line on the media relations la kom te agency ya bi ka bila agency ka bi ka bale along im se no on ta te ka company mo ham happy ka bit company ka CEO CMO ya CFO they got top executive I mean ham ha bi ka sai la tin jong ya asi ham ka ngai phaya sa atil ham ngai ham ami ti ham ha sa ka tel phaya tin jong ya asi ham ngai ta ti ka connection ka sai pa ti bale ti ka New York Times Forbes CNBC ABC ti ka station by ham by nan ha kaming the tin no connection by ham ka sai pa Okay, minus silsala ko to. Sorry, hika. Hitakala te post graduations ka namami ka plan ka akong no kathaga sharing kathak na sai donga naswa omai na katol te ka thiam na kangai bang bin thermu khudunga hilang ka bi upat na silsala ka pe upat na ka pe takala upat na bi akatol la on thermu thainam chenang thane pe sa film thermu pe sa te khalam hala thiam na kangai khadonga me khunna next question kap se thinta hi ki on the pe ka thitakala master degree hi
ตุนก็ undergrad แต่ bachelor degree นั่นแล้วก็ master degree ที่นกายไม่ไว้นี่ practical opportunity belvi มึงปอกคือว่าบานี่เตีย he ก็ master he ก็ education higher education ได้ปัตตละบานี่เตีย I would love to know right ก็มีทำไมแต่ what advice you have for other Muthu students wanting to obtain a master's degree so bani tia master degree akakai ham akangai ma matu sing samono vi khut om hina khadonga amiti hama advice hi bangkap advice ni pe kham nangai apeka sharing te lang ka ding hi isa donga tu ni anhok bik lang ka let sa si khadonga hi ka idela chamate I Michelle lang ka thak sa si hi ke he got question ha bang than bat koi ni no kai mi thea master degree ka bai ti ka se bale thea bi ka bi ti akong ram ha ka ming weng the ka semua na ha mai pan che hung di high school ka bai ta the ka bachelor degree ka kai li ham la ni ka bale advice ha bang than la om ti ka advice ngon ta the ka college degree hil ta no sa sang ba tu ko ni the bale achene ha na sort wing bi ha mu ham ko bang ha sam ti college ha na bai pung ta the ka office bale thang lo respect no bi ha na bi thai ma po ronga college degree hil ta bai u na ma ka sang ham ngai no degree mo om major mo om to prit ta pakhat ta lo lam ta ti ta bai u ta master degree ngon ta no na ma lo the ka college degree na bai ti ka master degree ne bi te bale na hu ham koi phaya bi na set ham koi ta bang bi te bale na ma lo na ngai ta master degree hello master degree he bale na lo ham ke bale ta mai pan se angeu ma ni tre ha ta na ma ka bi line lo master degree ta angeu ta ti ka master degree ta lo ba ta ko master degree hon ta ka kho bai asan kho bai kitino attend za la paglam ta ti ka bale master degree ta na lo thai ko ni bang tha tre ha ta education sa sang hngwon ta yu la om ba ni mi nga ti master degree na lo ta na ma ham tip 10 ti ka hai lam ben ham kho se tip 10 ti sa na sang ham ngai ngon ta sa sang ti kan sdong hula asan om weng ha bale ha hila sa sang mo ba ko ni sa sang hngwon ta mi nga ma ham kho se the ram ham kho se the ma mi thun ham kho se right bega ne Michelle bit sang tukal tu de hika mam tu lungye no bang kani tha thak be kham ngai ti ta ne Michelle tweet kal tu sa tu sang ultimen hina US mami la nu pal mami hui ko sa sang the ma tla hlu no opportunity no itolam ni hina thak hui la om trong tu ka nu pal hatna thunglang ga hina mami hui tu alaga la sang smun te tu athebelam hang si trong tu sa sang ho te thuam ngai phlang ka pika I host ki dot kal tu ka master hi pele bachelor la ngol bet mai si apu om tmai ste pele better health and mane pingol te bir ku thui wa sang li hata alakweng hi bachelor degree ni weng hi wang akhan lo no ko tmai si very broad tmai si kama experience ngol ta health science bachelor of health science ta glowing to angya lakwing ta biology classes chemistry classes no lakwing ko ta classes no ke hen mon classes no ko glow me hen to bing to de ha ta master thak na kai bing ho ta na mal ne se won sa bel ten se won sa line bel ka class no kap ne lo to bing to ne sai ham bi to ka ne sa nangai bi na sai bing ko to ka master degree na lo bing ka classes no ko bung apu om to bing to master hi sang than wel ni master ko na kai ham na tha ka pe kham ka ngai plangka master kai bing ko pe ka ni Michelle na Mishan ko thui sang connection no ko mon sai thai lo om trong to internship la tu ni sin ming ka thang na ming no connection no ne to plangka networking opportunity nga event no ne set bing ka thang na ming no bil to pi tom to amila ko alawin ko bin labing ko amil ko ibom thai trong to master degree no mu ngal ta
bi sai ham nangai no to bi no na shopping ko te ebi bom thai la to phang ka na ma ne se won sa bel line field be to bel ka film to mai si ming ham koi no ko te ming thai la no to thak biam ka ngai master no ko bachelor no ko kai si ma tu community ko te ep thang thum no film thum no ko moi tol ba trong to te pira college degree ko an kai ham la thak biam ka ngai Okay, kai ka he iko question hi bang kangai very twani mamatu lunge no vita USA kum phra kum thinga thung hi ma kap to tan hong bang khang la te bang ku mu phlang ka atlo master hi ka phano dong pa mun atlo no vi mo o ma ma asan pek thai mun dong a khri ha ta bang ko pui ka ma nga hi ka phano hi phlang ka ko chui ngai wa ta I sing im kai hi te thang papu ham wa ta sima kai ham ikang angai mai mang khan mi nga khri ha ta bari twani bak cham ngai ta achu ta phi chin tong asing ye songol kha bo ka tiu mi nga ka bele twani bani ma thwawing ma mi pinya vi to mani kol kho ka iwenga bani phin he khan ya re akhunye omani opportunity omani ta nenu papa no same kai thai mun ya kai ham ngai nu ku mi finance planka opportunity atlum om khwing kha mami hi tweet ka bla tu ne ka nenu papa ka dika bi cha do khap ta na ye nu khan phlang mami hi same ka ka swing mami ra nga ami ka holin chat bi mami teng mo future hope vita mami teng mo awar khweng tu nin mami ra nga younger generation nongol ta bante khwai ka takal kha sa kha ma mi dang hi bule se I want them to be a better lifestyle, a better income plaka amaka bante thang ne kho tan tu na kho sa kham ka ngai ba chen mi nga krong kha school not before everyone khade ha ta panhita khok sa kham ngai ta George Washington kevelang bani ta bani education is the key to unlock the golden door for freedom and then also Nelson Mandela from South Africa Rankabani Tweni education is the most powerful weapon which you can use to change the world diki bung kama ka songpong ne ka tak bani kol khovi bante thang no time pi lu yo no sa them umbol mani te higher education ati min amhyomin umbol mani wing kha asuya langa easy for them to press amangat kal amhang thai bari twani citizen right bi aming mani civil right bi aming mani lu human right lu tayaw ani ne bangkap right ni mami itol tv iming thai wal mani khweng kha hi education higher education na se thai ban ngom bak se thai kanu ka higher education se dweng hi doctor lawyer engineer ama ka bung hi mani ta nu pan lang ba ka tweet ka bla nam pe ka ma no nishala tweet ka bla bani to bani pursue something that you really like minga na ma ka long term pe ka ring te lang be thui na ma ka mi che ka kayan ti beng hi ki ta kai na bang ka ni om bang ka ni benefit ti na ma mi ha ma bani te nu pa lang akai sak dong kai mun la na ma nang na kai ha ma na ma mi ka long term ha ma be de to ni nu pa bi thwai beng ma mi te ka akhunye omani kai thai mani khade ma mi ngo akhunye mo o tun te ta American citizen like omu I'm so proud but it when American citizen omenga at international student on like loan money in thaya if you want to take loan you can if you get financial aid you easily to get apply planka mami akhunye mo omehi ka akhunye hi ma milang atake atong chaba ya mami mutu lumyo khong sakham bi hilang ka thalang amutu lumyo aming sakham tv mami na hi bang pat bande aye chi sang krong kha bulwai kol khokap chu thong ham bi mutu ram thal sa kham ma mi ham ni om krong kha sem kai vai ni ka ngai pi ko ngai ya ampe ka bai chi sang bang la kai ngon ta nu nuk thiam kheng go ban mane badale ko ni master degree ya ngai ngon ta thi undergrad ke simu bai phya ngen snang ke ba ko sai mo ni ta na su ko sna fu om lo ke ni ngai ya ngai the reason they pursue master ngon ta ya ngai tam le we have feel have among focus line ke ni ngai te si hamai dong ni ya ngai master degree ta kai na advice to pick hamai ngon ta thang tom lo master degree kai to kai bo ni ngai if that's not your goal ni ngai khap khat ming na ta goal hai bai khiya ni ngai ama ka hi han chet bai khiya ta thang lo kai dong a kai bo ni ngai thang on ni master kai ban ti ka kai ban ni ngai ani ko sai ka sai ban ni no like if master degree is not for you
don't even bother like financial ตะกะบ่ดงละกายบ่โลดงละกายบ่ฮัลโหลตะกายจริงกายบ่นมาโลตะเกะบ่งะเป็นยาอีเป็นบ่นังมีคำนังไงกินคุณทำนังไงกินค่อยแต่ถ้า master degree ค่อย master ก็สิ doctor ก็สิเป็นกะค่อยตาม community หำตามดีก็ใช้นายงั้นตาม master degree นะสุดไป community หังก็บ่ก็ใช้มื้อนี้นะสุดโอ้ได้ไปตั้งตาเขาใส่ I get it งั้นน่ะก็นำมือปกนะก็มือออกไปเลยนะให้ว่าตาพุ่งๆเล่นๆนี่นะมันก็บอลอมมาทางโลกสายไงแต่ก็สายไงเป็นก็ตะเกะบอลอมมาแล้วตะเกะผู้สู้มาให้ตา Mr. He said it opens a lot of doors for you can't put any advice like that Chỉ có với truy vấn rằng là chẳng tìm của chúng ta cái có ý vấn này nếu truy vấn bằng ý vấn master degree thì ta anh người tâm niệm set là pursue if it's needed you know anh người tâm master degree cái lo anh người mới được ta này thì mà cái bachelor degree này thì bao sai thay anh em ta business then go phải là anh em ta even the international study then go mà cái bachelor này ho design không bao Namalo ho you have to push yourself namalo you have to put yourself out there you know to between networking ko bang ko piwan bachelor ko bi bang sai thai you know kunyin of mo bachelor na today namalo wat na tak tani namalo masai ham ngai tak tani master lo master namaka know your why bang no way master sa ham ngai tum halamin that's the first thing you will ask when you do admission na ha undang bang le adoru ta bang no le na ka this ka program don kun ham ngai tu ka statement hin pe hamo because statement tu namalo ko lo wan patani the motivation umman but nice master kai ben ko motivation umman patani nama kon yom thaiwan ma tu khan ma pak san ka king ngai tak pak sa mal ngai tak pak sa namalo wat na pak tak pak sa wat na pak kon class no po to program quick class no po namalo wat na ngai wan ma and you're setting yourself a failure. So my suggestion to you is like know your why you're going to this program, why you're interested in this particular program, and then from there assess to see how you want to achieve that. It's very important, you know, to look at this before you get like as they say like 80 said and also others have said like, if somebody's influencing you to go to a program then that's a little bit difficult for you to achieve master program bun lang hi irung man sa dung dun sona pa sing dun kai na pa aleng ko ka sai ham ko ngin chi sa internship na sai ni ngin program dong ta I practicum ang ngin program dong ta assistantship ang khong na bu na sai benga ya khat khuyat cheng mul pa alma chi ko tourism ya khat khuyat cheng mul pa sem kai sem ya khat khuyat bang le I nai nga thuk sin kai mai thai lak mai pa thuk sin kai thai tuga so tu ingsa no balpun ingsa tu the reading no ba kai ben kai tu science ben ba the education ben ba the yak khat dong at least 20 page paper among them you know total my see luck sometimes more semester lai dong at least 30 page paper final na ho and that's excluding the readings sa ti ham ko wanta atu balpun ni sa ti ham ko yak khat dong khas ba khara samruk page ya khat dong khia dong to commitment ho dong mai se bang dong normal ma thane pak sang ka hi master program ni ngu tak pak se ya ngai tak pak se ya tin ngai ban tani I tha pe pi wan set ban sai sa bang le kon ne kun ye mo wan I dong master program huan ma kai tuni kan so benga kai ka tuni bi ni ya he entry level today Manik line ben wanta manika program line ben wanta entry level de master pong nga ban pa master pong wanta phibun thaiban man no nga ngenta master phing ho limited opportunity lambat man to maga isu sangka chini isu sangka bang amle maga feel dan to ngu paksa ya master ngu ya long term yes but short term the amount of that experience bang ben lebet lo hangai pun sampak sangka know your why once you know your why commit to it because if you don't have that intrinsic motivation it's very hard for you to get to a master's program too because sometimes
even if it's part time it can take years even if full time it can take years so motivation to new one not to need that mako that's tha lu thai ban motivation man wan ta so thank you for that amai na ka tol practical theoretical advice bi bang thal tin ka hi ki ai hai mani dia master akakai hama akangai thangdung mun la hi ki tin high school below se undergrad no ham below se bunga advice lo om bai te ki bi motivation ve he thang no kai mun la te ma ka motivation si ma ka call aplang ka ma ka dream hi bang ka mi bi tham ngai bang ni sai ham ngai hi ki hi ti kha lam hala ming hama het ni kha iming phalang ni mo kha ka iming ne dan ni motivation hi bi alo ban khading ni ekai thai lo om ti kha ka tha ka na thiuk tonga na swa mai na tol na mung ka tol ti kha thi mai pek ta la master hi ta it's very times consuming ka phailang ka ta ka bi mung bo te undergrad ta tin ka financial aid plang ka scholarship na om ni ta master ta bet hat cha khrunga pek ta la master degree hi a hi bi bang chi mami hama aphu bi om bi de bin ham bi planga piktakala angel no lang angel bi thi bi thamingai data master degree hi mani a head master degree hi tol kha ta kha ka bi kha marang bi thamingai ki bi thaima ni khlonga a head nom no ma hi ka master degree da patat la tun ka ta ka dal te financial da patat la ka ba dor ham la ka ngai khlonga piktakala graduate school hi very expensive khrunga bangkal ni tuna nimi ti hi master bid na kai plot he na kai bakli om kadi ta adi ham thang bi om sa khrunga hi ka master degree hi bangkal ni tuition no hin pay that tuition hi patham la bangkal ni tuition hi that how did you afford to pay for your schooling right for your tuition scholarship na plang assistantship na plang ka financial resources na oma sim lang kai bom no ma kha bangkal ni sim hi na di thai na hamate tuition phui bangkal ni pek ti ka kong lam dal bi patat la ka thaga sharing a saibal le okay master degree he wan ta na ma lo na kai ham ngai tin kai la dong no bachelor degree mu lak ngon ta na ma lo tangka he na ma ka ba le na sai na ma lo na chau na phe na mu na dong ni na pek thai la om tronga kai ngon ta pathen khan na no bachelor degree ngon ta scholarship na kai thai ti tika ba le tika ta then za la mi ka bai thai la om ti master degree ha ka ba ka saving ngon ta the master degree kai pek la om nga fellowship ha ka sai ti fellowship ngon ta bi no ka sai ta tika bi la mong ta bet bom la om ti na ma lo tika bi na ma line ka bi ta nam hu ngon ta tika company ting ta ba le fellowship na tika fellowship program na ma ka master program na bi test na sai thai la om ngon ta tika na ma ka bi long ta be da na bom la om ni ti lam ta course ka sai phe internship ka sai winga paid internship have ka sai the internship have paid and unpaid he om tangka mu na tangka mu phe om ti tangka mu ngon ta tika tangka nan ta be da kai thai la om phe the federal government lo pale loan lum cost ni nga ambom thai ta tika loan cost na lo thai la om ti tika loan nan cost ayur kai ta pale ka sam la om ti kai no ta ba ya kam han fellowship cost kam han scholarship cost kam han phya asoya ka bom na cost kam han kai ngol ta kmi sengim hi kamami public health department sengim thung ki hi bet program to bet yol lot te trong thang kamami online ka sing smono ne hi ka aleng me ka tak in person classes sim kai no su pong man men ni somthum kluk ni lo kmi master of public health trong hi kamami department thung ka position no assistantship position no fellowship position no to bet yol trong to mahapsa first year ka kai bing wal ta kama belang ni ta pe kham head pek tweet kal to siung ko part-time ta ka bi ti to ka ko mu ta ka sa no te tuition no to ka pe tuition no ta phubang to semester khat binga thong sri kluk person ni ayo big rong to te
tu kama belang takape taplanga triha da tuni second year ngalta ten khailene assistantship position ko takum hula umti tuition photo kama takape am head money kama mi public health department singim ka public health department ne state health department to kaina umti project kasailo to beng to project ham to takabom thaiba te amila tuition phu no to bdp la trong to master no thakna kai ham ngai ta namami ka department bel ka thang no to te big sa thang no to never ti bangkale hi ka assistant position no fellowship position no oma ko no to dot thai trong to kal dor ham to achan ber ka pe kham ngai planga pek thikal to a fellowship assistantship position ne kama ka part time big ne to kama to ni master thak kai thailo Okay kai ka same ka tuition ngol ta kai nu kai pa te financially supporting everything kai nu kai pa lang same pu a big palanga kai vi fellowship te same ka kai thalwen ko kami same ko bante international affairs ko si around global people was in my school krihata bante ka hi minority te mai sete atu the Southeast Asian banglanga small minority dong ka krung ka fellowship ka panhi lukumu palanga a lot of like essay application like rejection of imo kumun minga scholarship pachaweng kasi they say thank you for due to this high applicant like so many krihata I think banga amami ka department nai lukosi ko a scholarship ape komo si atu the pick imi asa thalwing ko like na thong na sa chao apun thalwing na thong na senga summer banglang ko maka blanco si application na sakwing ko early application na sakwai ni ka fellowship automatic amilanga bante they include you already amaka blanco list dong ko oritaxa kweka ka same na kai na maka same na kai ham kan na mingseng major na school na mingseng ata application ka khang sakham ka ngai ben ke mi ka same mani they automatically put you in the fellowship position ka palanga kai ko bang khading lo hi te kai ka story hi bang khading lo hi kwen ko eco amaka eco equity markup minority markup no ko same lang ka atlu la apik no ko mo kro amaka ka fellowship scholarship planka kai nu kai pa ka support ne kai tun hina sim ka kai thai bang ku kai ngata Master ka kai nga apply ka sai GOP the graduate opportunity program ka ka shaw te ami lo ka have ampe ko malu te have they are big away to bang undergrad ngonta full right ni nga scholarship na kai la on financial aid na ne master ngonta amalo amya to athit ka ne pocket money ne big lo ka Terung te kai GOP te ka shaw te kadang te have te ami lo big ka have the ngonta malu pinan chai ban te ni nga money payment na ka gen ni nga chai Tila that the big thing like going back to the old question master kai nga you have to think about financial aid too ni nga angin ta get financial aid ka types na lo ta phu kai ngai economy nga angin ta pick at thing nga scholarship shows being ko nga denies na phu om lo ken ni nga okay really think about it ta yan ngai kam len kai ta wan ta amang ka pocket money ngai on kai undergrad na ta get to today living opportunity then thing on the US mo ta mo scholarship o ka program malo apply time on ta ni nga pa ya some time ikaw ta ta ngai kai ka kumaga program kai li hangi nga citizenship huan the citizenship langa chen khai na boy kumpi la umwan nga citizenship kumwan ta pi thai pui wan ba kama pa kwang on ta citizenship donga sing ko thancha sara donglanga bot la kai pi thai lo umti tuition na ko boy pi plang housing langa ma ka ngai na ko boy pi thui la donga then khalam huan chikboi thi wan bang la undergrad na master program but kruk thi wan ba undergrad benga ta scholarship phun ko mo scholarship activity benka extracurricular benka scholarship ko langa sport benka scholarship ko langa donor benka scholarship na ko today
master เป็นวันแต่แบบคุณยืนเอาแบบยูลวันนมาโลนิยมที่ทับวันที่อีลิงนี่หัวเนี่ยจะก็ถือว่าเงินแต่ fellowship หัวเงินแต่ assistantship หัวตัวเงินแต่ยืนพี่วันที่วุ่นยืนวันแต่มันเล็กขันยืนหลังตอนนี้ fellowship มาเป็นนะครับเงินแต่นมาโลชอบวันแต่นมาโลนิยมวันใช้วันนี้หัวเนี่ยดวงตัวนี่ก็ทุกใบที่วันจังmaster นึกวันนี้ master ไก่ห้องนึงที่มันนี้ยืน deadline หัวที่ห้ามหัวยอมมุกก็แล้วassistantship public land ทับคนที่เลยfull time นั้นการนี่ก็ assistantship บ้างนะครับที่ไหนนี่บ้างคนเนี่ยpart time วันแต่บีคงนั่งก็เงินแต่ tuition remission ที่เขาอมแล้วเงินแต่ tuition reduction ที่เขาอมบีคงนั่งตัวปีนั้นเขาอมnormal part time การนี่ไม่คน full time การนี่ไม่คนวันแต่ assistantship ทับคนแบบ assistantship บางเลยก็เนี่ยการ assistantship มากกับที่วันไม่ใช่ก็เนี่ยprogram ให้มา assistantship เนี่ย connection ใช่ที่program บนหลังตัวเพื่อ assistantship เนี่ยเพื่อ interview กันไปลงมากับ department นึงก็ที่ช่วยกับ department ก็ assistantship มาประมาณอันนี้ก็เงินวันแต่วันแต่ assistantship accept วันแต่นี้ assistantship ทำละชิงตีวันนี้บินดีกว่านี้วันจะการ introduction to assistantship ยังคัดดวงอีทุกนายกูทุกวันแต่อยู่บิ๊กละVP ลมอันนี้เป็นกับบางลำเลยเงยคุยนอใช้คุยหาอมเงินรับงาน supervision นอใช้หาอมรับงาน teaching นออมอย่างเงินคุณยี่ไม่สิ PhD นอนกันทำงานจะพลังเงิน master นอนกันทำงานแต่ teaching fellowship นอเข้ามาวันตัวมาโลยืมสักวันไม่ที่มาโลตัวยอมวันนึงตัวยืมเบิกวันนึงตัวนี้มองหนึ่งคนหัวเนี่ยทั้งเราเคยละมันเป็นเนี่ยมาแบบมาเขาไปกับเบิกวันนึงตัวยืมใช้ทำคนนี้เรื่องของmainnya ketol hika funding dal patta tasim kata funding dal patta hitkala insight namami bel kana pak na no phlang namami ka experience no hi kathaga sharing kathaga na sai dong wi ka ba mai stu thiam ngai phadang ka pek takala undergraduate talong antang thlukwan wan mane kharong kha tun ka life long ka sot no sing samanon omu kata hiki him apeka critical kha funding dal hi namarang very independent namarang bang helen na yom ha ma head mai tang ni tikha ka ba yak kham la ka ngai khadonga tu he na ta mi khun no hi asu ka hi di sang longa an thema hi ka dal patat la idong Instagram dong ko Facebook dong ko thak ka post wenga mi khun no hi sing samo no belanga ma ma tu tun ka younger generation no belanga mi khun hi dot ham na ka thaka ngai lo om kha ka mi khun no kha ka thaka khat chang khat ka thaka ka do lok ni lam ha kha kha yak sam la ngai lam ma pakhat na ka did you change your major why or why not the major hi na thinga ti master degree na kai khut weng hi then major hi na thinga ti na thinga ta bai dong ni na thing ti na thing kha ta bai dong lin thing ma ni ti kha kha ka wa few pal de okay ring te lang ka sa tang sna we all master program guiding a major thing ham ko bet hat ban sang kai wat thing pa ti pan chi ka thuing ajang pe nga nama ka program ming ta ko nam ha ngue master ko than master na kai la nga hung ngot ching ham on bang hat ban sang mai si I program ching mai ko in nama ham tu obi shok tang ni phla nga class ko ba ham ham hel ni tang ka ko not we ham lak me nga chi ko thuan funding assistantship no he it's very specific to the program you go into so program na thing mai ko ne ngen ta funding ko I thai na sung wan mai thai I pla lak wenga I thing mai sit ko ni ma ham na san o sen na lo la koi lo dong to kai gon ta thing na ba ma ka program bun na ki sa yam ngai ti thui lang mo phei bai hi la set pi lo yeah very ring relative on the master program on that like major change to get on board and the enemy ha change money for example kai ko on the undergrad get counseling or money yet ngai undergrad on the psychology is not get and yet ngai psychology alone and not the social work is not get low kai on the speech pathology na ko the speech pathology called master ang kai pay ni practice thai log enemy na dong the ka the speech na ko the counseling ben ha ka ma lo ngai dong the feel ha ka ma ka the better the bocha the counseling na ka se
pete master na ka pete major ching ham kho pung kho ni nga pet hal ni nga tong de master na ka khan we get ma ka ke se wun sa ka ba feel na ngai ngai ke ni nga sik na malo ni phing on ta na se te than ngai pete ya master na ka phe ya ma ti cha ma yi ya la a ho yang di yang na ni nga ta lak ta ni nga ching le kong ne tan ka kho bai ni nga na ma ka ti bai ni tong de yeah undergrad ngon ta kai ngon ta counseling ke offer nga aso undergrad ke nature today ni counseling and mastering of ni nga te kai ngon ta se na Pulang atyutikala very specific master akaya thak student no hi allowing hi they already know what they want to study they all prepare plangka master degree na solving hi thang no lunge hi ka hluk pap mani pap ngot khri hata athu the pit kami ka feel ngol ta ikho bani work experience atol tak ti no khosi ama kap no kho apai akai khopa bele when ami kho work experience bang atol chang khri hata dun hin ka US kan solving hi higher education hi compared to some other student when higher education ko opportunity if the paving ko ami vi work experience on top of work experience ami kha master ka baka kwingol the major pyong ham ti hingol ta bang ha chang is very specific the direction Pega beri thu sang de ma ne kap thap thi pa ga ming mane ya da pe kai ko master kai lang wal ta ma ka program ke pyong la mane pe ku thu sang ko to undergrad wal ta bachelor of health science globing de biology classes na ko chemistry classes na ko takulo de me to bachelor beng wa ta ngai man wel ni health science lang ka biology major lo bang pyong man wel pe ka angel biology class ko lo tung te no to back transfer sak thai lo de ya ta master beng wa ta public health sang man ne akhan bit ko lo no ko public health ne bit sign ta ne takulo sang de beng to aso program de pyong sit man me pe ka ko lo tung te master ka kai nung kai beng ka ko lo tung te class na ko ayo ni bir om sang tangka namala tangka na pot ko li om sang trong to pega bir thui to kal te master he thak na kai ham ngai ta thelap ko li beli bang field ni kai ham ngai to thelpak selta to ka namala na ngai ba field na focus ham field to phat na kai thai ham la back to ngai nang kai kar ham ngai ngota take a master degree hana shawing application ha of the application dong that personal statement the reason why tiga ta sana tel ham la the master degree program boy hana shawti nam huma bo tika program lo approve sa tika program dan la kai thai tading ni na kai thai tadonga ma ka bachelor degree me ben le nam hu phya ba tale hi ka program hana kun ham ngai tika sa tan phi thai koi ni tika program ha na kai thai la te tika program tan na kai phya ka ba change major change program is hai ta koi ni pya na lo thui bang la tan ka kho bai ni asan kho bai ni okay mai na ka tol tal kha achiu sang ta la lang hala major master I hama program hama application sai nga thal sala pa khama he tikha thijeng to thal sa pok si taka di khan hama ta taka no we di khan ma asan wa di khan hama thal sa pok thin ta long hala nangai kha same we research sai hama het ni khongon ta ta malang program na join ham nangai kha hi ka same lang hi kai ka join ham ngai program hi oma omon ya tikhawi research thal sala sai topic takala hika panelist no lang athi takala lang hala ec athal japak thinta sayuk thai si tikha hika advice function na kha ipe uktonga niyak thai ni yumi uk thai ni tikha hinanga yup na to apan hi na ka then the class namaga class ka bane tia outside of the class bane did you guys join any extra curricular activities outside of the classes there ka tun ka sim mane la sim ka aleng ate bang no na join no club no the activities no the na join no ma ti oma ta kha bang ni phalang ka na join ma ya ta is it bani yeah thala thal mania kha easy
ajo ma jo monya tikha kha kham hya ami ti taming thaina hamam hya thiuksi ilangka pekla ri the lang ri sa ronga anuk lang ka bal chi kharonga ira mashal lang ka sasnya kai master degree ka having up to bang la no bi ne de ka sai the same course khina ne de kai la ti asan he padong a tri ha ta ka ham ngon ta Tika religious the organization ben ha bunga ayeti la the tika Christian organization balen lunge tamai panchi srong hla khena bale attend ben ha kaset no tika organization youth night the sim ko ke balen tika samben course kaset that tika puim ben course kasai the kamaka puim tika LA puim kaset tika puim ka volunteer course kasai yepi majang no service kuma kamaka lunge ben course ka bom la the atlo ben wan ta mo kasai pedi hata kama ben lam lo no kasai ham kangai tika puim ben lunge benแต่อังเงินเวงกูว่าก็มาที่การมีสิ่งมันตามีทางมีส่งเราเตก็มาที่การกูนาก็ลุงเอโปรแกรมคอร์สอมเป็นคอร์สกระเป๋าวนแต่ก็มาก็ง่ายอาสานอมตีแต่ก็มาก็ง่ายมันตา passion มันตาที่การโปรแกรมนาแต่กระเป๋าวนแต่หาแต่ยังง่ายมันตาเมื่อก็ใช้มันนี่บ้านตัวนี้ก็มาก็ focus ตรงมันตาmaster program ละอมลงอ่ะthe bina tika program da ayeji la khuti asan umta kapyana poem ben kaset ben kaset pek ne mishal ko thui sangnong ta ki master thak kai beng hita ma sa son ne ta phlang na ma internship tui jong sin ne kam no ni ho asan bang lo te beng to undergraduate beng wal kama ko organization things more pwesi no ho beli banga thuk no sak pa wal ha ta master beng wal ta to asan om bol prong te to ni ka pa yang wal ta pani dong ni da ka pa khat te hita I mean those hotline Master of Public Health Graduate Student Association ming na to hika organization ng holta kamami scheme ka om Master of Public Health ka kai things mo no hamabang kan ni mai site hina hika same ka kai mang kan ni experience he thela om thai hamabang kan ni sai we kal to trong to board dong vice president thak pa wal om to phlang ka pe ka ni mishala tweet kal to kama ka yum na beli ko bang tampo ka khu dong te to ni kama mi se ma Asian Christian Fellowship dong hi ko thak pa om to ka phesi nong wal ta kama mi khara ya khatlu kum hu the ti alu asha no things mo no ting ho tamai si pretend kong no ko no ko thu te phlang ka sengim sorry sengim mane ye pi kuma pogum to ka phesi thlang na pum na sung sero dong to master wing wal ta phesi puni dong ni dok pa hello kai kai ngota international affair the networking bang ahead winga tunin lo se ya ASEAN director kamami ka same student run organization ko kaga adika kamiga yu changota kamilang a weekly newspaper ka de events ko host ha mahani ha kamalanga kanga ka panel discussion panel week kamalanga kanga event plan ham everything I have to run so tun hin hai sha hi NUG ka government ka umo zo ka I ka ASEAN bank ne I ko ka update ka kami se ma ani apik thai hama invitation ka sailo lo se confirm san ka pakhata phalanga I global future young Myanmar leadership de la amaka event no hikaset Twaya hukuma Canada Vancouver kanaka I hika US ne kolkhobanga young leadership no amaka meet up phalanga I hukuma vi summer winga India I hika bande education research and units that impact by civil war de la research kaset la India se kreti
kawi haitha hika congressional briefing US senator ting kamilanga briefing palangka tunin Myanmar Institute fellowship tine time border fellowship ne short research khata kasetamo adika kachingol ta amiga adika program no ngol ta insaya amakala bantie amamiga tawan siung sem ta sing im palangka newspaper ka ko tawan kangcha khade aga hingo the international affair la umbalu ko sinminga khat US ding timul la atlo nangan vikakol ko khok base kronga kangot adika focus ngota networking ne bantia thangna myamya sa sanye ka batawi nangan ta sa sanya benka adika la ka traveling ne networking kaset khapak mai tikak chiam mai I call ching big time in my story full time ta make intention sa ta ben kon class plan kai ne aching money is na ma activity enjoys na money today again na ching big time enjoy mon ta ten mon right now working the na sign na schools na ne na na ching big time na don't can today kai ko ma hang mon ta ching big time full time internship full time school kai da sometimes having big time ko ma ni na mon ta ba ko master on the Bahog Simon undergrad on the side of ko graduate program sai living on the sam khom mak ngai on de hata san kuman pati thai da pap umon pa public on the e maneka nima bene kum pe thai lo umon da kuma yut ka khangson on the e poniwan ti ponghan sekti fellowship na no ponghan sai pe on lak men manik sin ma ko e khai alpha the bible study group umon lak na join the umon the na sai pe thai lo umon to ga yung want e organizations in e sun organization na want advisor position na ku below one the advisor position ko pai below ba e Louis Davila planga honors community na student government dan ka advisor ka diba pag tu want public la sai thai la ma ka sai thai la san ku yung a shu want sai thai ba Hey, omai lu tol hitakala na mami ka many useful insights kathaga sharing na sai thai longa piktakala omai lu tol pikta yingming na te pikan chi rong kha yingming no anta master hing anta more of like networking preparing for career kal khalong omsang wing kha bani anom no ek 1 minutes always working between in sai tanga tangka sim ka di bai ni bang ka bit ni ka bi da te bang ka bit ni ka sai ati dong khani muti la amya aphit prepare na sayok ti kha hidang ka thaka kayak lo om te ka ming no lo om khalonga omai na ka tor number pathum na ga chitang si asan bi I dong akanga na bet chiruk tang si khalonga number pathum na ga study tips hi ka thaka I dot lo om te phlang ka hi ka angan no the sa I ham ngai mani always last minute ninga wani te procrastinate munga sai lo rikal kha I dot ka study tips bani ti phlang ka how to stop procrastinating te ka khadal patta la study tips la phlang ka methods na o mata bera na share thain ham ka so study tip the one that take a bachelor degree kasang wing ne take a master degree kasang wing on that bunga bale different tech hubat koini bachelor degree kasang wing yes classes na mo om they hata asan hemo om the procrastination winga anhu ga sai homework that anhu turn in na ham course e bale ka khing tamai pan che they hata thia master degree kai living on that asan he on bolam ha bi tak na bi ha tak na bi da sa ko se no na sang khaya homework ko se no of the asan on podong he na sai wing na sai pung on ta na sai bang ni o ma the asan he nam hol ni tamai pan che kai ham on ta khien sinam pa chui lam lo phra hi le khop a sa kho za ka te ka ma ka homework da be ka sai the asan he
nama lo nam hol within minga tikas asan wing te nis haini ti asan he nam hol pati having a wing cost ka haini tela na tungwa ta ma wing cost na bai ma po ti asan he bai nama lo bi nis hai ti san na sang ti ta bai a schedule te nam hol la nam hol sangwa ta having a hack haini having hack haini tela alulu la om pani ti vale advice hai ngota vale directly la minga namaka achini lamni omet namaka personal schedule ling lam han ni ase tronga kai ham ngota asan hai bai kam hol ni asan hai bai kam hol wati kapya na ne vale nomna atula se ham kai ketongwa ta thika yete hai dokam hol yete hai kamaka personal time friend time la kam hol ti atlo bai ngon ta minga nama ka vale priority la na set within minga mi kle yeji mi kle ba de yeji bo jamta nam hol la nam hol ngon ta bo ya sa course na sang thai ni di course ni be thai ni ta homework course na bai thai ni Pek ne misal ko bere thui sangta hai ki asan tu nual long anu mulam head kama ka personal tip back ka biang ngai ngolta ki semester tong tang de nga sia ma no le syllabus bi de pek lo te syllabus dong to eka semester thunga eka assignment yeti omni quiz test no yeti omni ko bi pe sang tu plang ka tu kan hil benga tu ka quiz tu ini tu kan hil benga assignment to due date no ko bi de pe sang om te beng tu kai bang kali kama ba kali itin mel semester nung tong meng ho class khat si tamai se bit ka swati kama ka planner dong ho planner tamai sta hika calendar sap kare kab sa dong he kama le bit tel tamai si hika hika khan hama in hilwenga quiz om hika khan hama in hila assignment he due date om ko no tu bit ka tel om te beng tu kama tu mai se calendar to ko sort benga abang ni hina next bang ni alo no ko phai coming thala om to planga pekani misala tweet kol to hika asan ngo to long anu malam her hiki hi bang kane assignment hi ipi beng ne du de pung songa beng sak mai kal saidan khumula te hika son khat beng ko son hi beng ko che thui se man ne nai pan hi lo ho namala thak nam hol mai ni te to ka nai pan hi thung tu na sai thai tok bi tu na sai beti to plang ka avul na ko to ka nai nama nam hol acheng thung tu na sai thai tok tu na sai man ten ni man kama qualify bachelor ka kai ben ko procrastination sutpap ti kamalo tni procrastinate ti du day aphato ming tu asa ka til ya kamane ni se pc mo ko bong pap trong to ko no to om mani ha maten ma mi la semester nung tong ming tu calendar ko thal so plan ka sa ma no lo ipe syllabus no ko thal so to wing to ni ma la preparation ko na sai thai ti stress no ko om mulate no ma ka semester ko good experience thai Okay, yeah, time management ngobunga ayeji wei twai ni lunge pakhat la ombal sim kai ham ngai huinon se ham ngai atlu networking se ham ngai amaka sisim time management bung ayeji pang ka kami ka mishan ka ikama ka atui chong ya wai ni kami ko bante lawin ko group assignment ko bung pa group assignment ko like professional assignment bang paving ko si bante khata sakha wai ni ngonta bante ka group po khathop maya achi ta ni kwing ko si alagwen ko kami kamami sim wai ni like at least 2 day ahead planka sa ko kami ko yen ko til balor ko a lot of like bani kamami ko opinion ko bok tilor ko discussion kwing ko bante 2 day ahead ko ta wok kama I last semester bang ko procrastinate first semester venga beli tawani undergrad lang ka lun ka thot pungla hingol ta anuk sak ni wakati kade grad school ngol ta amakon mani beli tawani sa no yet proofreading hi bang ahead sa aye ta ko si grammar spelling amakap no ko bang having ko planka ambulang amisine ni shalang tweet ka bla have a set clear goal and schedule and then alakwen ko namane namako nalok kham ahead avivi yimani like sani dong sakhama amagap ko si ronka time management ahead bika ka
Yeah, I got pretty much ami lo bai thi bang ni kai ma pok na ta thap khanep kha ka study skill hai bai pai the pulo be ni ami lo study skill ta kai hamangai ta mai na work ni kai ka study skill ta ami hamangai ta mai na work lung da skill thap khan pe ke banga ni oh thang yet ka no on ni ka skill hai bang the kam hang ni tengen ta work type pai ta master khanep khare bang bai ya bai thi pulo hai kai ayat ngai ta internship ka ba na ka sang sna ke ma mi class up ya implement pe ka sayo case study ke ayat ngai presentations na ke ayat ngai ka sayo a lot of note taking na internship abali da smooth na ka case ka sang na ke note taking society the class comment class the presentation up pe sai na quiz na ka bang midterms na ngata kai ka program na ni na counseling program of ayat ngai ngata consulting comes na by case presentation ayat ngai la dong de ni nga kind of the note taking we put that very time management people want that you Boy thi wan bang la kai ko the next one e khanna khat ka study on thuk thima bang le ko ne program ko thuk thi wan ba nga e nama ka schedule ko thuk thi beng ho khanna khat ka kilometer sai ka chan pe hi 10 min tu khut man man lak hu lo bang le ko ne nang ka study habit ne nang ka e sa son na chin hi thang ka na thuk thi wan ba thang namal ko ngai nama ka sang no e ko chin ko thang ka na thuk thi ma bu dong tu kai ka chan pe ham koi dong bi ben bi ham koi wan ta nama ka so das no langa nama ka ben bi no boi na sa thang bang lam le schedule den bil le lam ha bu kham om sim kai than menga schedule den bil wan bu kon ta i wan ni nama ham ko shok ni langa study habit ko then ku thewan ha bu to i lam ha se ka graduate kai wan tani i study i ma ka schedule bang lam le sai e sen ma sa ti sadang tung bang le i hal koi sai ham koi tun khu wan ko ngen ta aleng ko set na hon phe ya ta me bang le ko ne i sa no ko pa ban ni planga be bi ko pa ni wing to nama ka graduate ham la niom man tang e rong to aleng ko ka sai ham koi dom koi ham koi wan ta phe be ti i nama ham la schedule ma si study schedule hon i khu wan ning to ko chin pa wan ning ni i ko ma ka program ben ko sa kon lai thai wan ne planga ma ka program ben ko i apu go wan thai omai na ka to tun tukala te tham management ka account patat la ka thak sharing na sai dong omai na to tun high school mani dia always procrastinating planga last minute tung mang sayam ba dangai ka ma bi kal ko om fake bi ko khrong kha itikala ka ba na chi dong os pani bet time management hi bet thal thai na hama ka kai ba lang wi ka yom ni khatakala hi takala thang no hi ka me khun akadot thang hi wi o yom tan o thal tan improvement om ni tila lang ka ngai up na ka tor tu na last question hi itang audiences no lang ka dot ka question hi ki hingwan ta ini AD san nang to ka phi mai thin te ba ri ta ni hi education mane te counseling man school counseling man hi major hi alo donga I thaka do tham la ka ngai bana thi te GPA hi tun GPA hi manga yul ti mang lo donga te college ka kai college ka bun thai pung hama ti college ka kai thai pung hama ti hi ka GPA de la kha nang ba lang ka thaka athi explanation ka ba apik balde GPA da no ti da master na kai me wa ta ayan nga GPA so ke 3.0 ka above ke so log the college na saying on that if you have like New York State like because I live in New York State ka reference ni 2.5 na 3.0 ka GPA ni ko ta undergrad mo ta na kun kai the master na siya na nga you have to have at least 3.0 or above so on that took that 3.0 ka adanga nakuma ta amilo application solving kaya reject semester kamo wanta I wanta ninga the undergrad lam high school ka GPA 2.5 now below but 2.5 and 3.0 ka cha ta kun undergrad ni sa thai wanta nga ngon the master ham wanta 3.0 ka danga isa wanta kaya application ko nga na solve mo na reject yeah if that's the question on so no and dot khrong omai ka to khrong high school hi ka dot thang high school la ta te then you don't have to worry about it I had 3 point ka so ma you don't have to worry about it but bachelor na kaya ta yeah you have to worry about it if you have low
GPA khatakal khana shimla thairong omai na ka tol tun abat la om sang no abat thukla aphat chang donga dor ham la kangai topic takala te hi ka kami tang social media dong platform dong ka post winga itakala lai le la bani ti na pawon thai donga omai na to plang mi khun na vi hi ka Instagram dong vi lo sa Facebook dong lang vi lo sa khathaka submit na kathak na sai la hi takala bani ti naming ham na ngai la kathak na dor thai donga hi ka question na submit thang no ting vi omai na ka tol ti khalam hala thi ham la ka ngai khadonga tu nya abot la om donga abot la asi thuk jang donga i hi ka panelist no hi ka thaka dor ham la ka ngai ta te tun atlu no bang ni na ma bel langka hi tun ka te aka short life dong la aka short thang no phlang ka high school no vi lo se college ka kai na lo vi ja nu papa no ham vi lo se bang ni sharing kha kap na bang ni sharing na sai ham na ngai atlu no na share ham ngai no om punga ti kha oma tak tu na share na san di se okay kai ka tong na bang kong ngai ameo lam ka kai mi boi ha the panel discussion has high te bang kong ngai ta I lunge na ham ku thui ham ka ngai ngon ta high school na yim han chat na ma ka vision na ma ka dream the mai pan se alen la khu ba ko ni thea American na sa na sang la om the American dream no ti ka dream ta khu lam ha phaya thea mami boi ha paten Christian la om the paten ha lam ha la khuแต่นูปาโอลแหงไงนูปาแฮไปมิงมาปอตะได้หาตานูปาโอลแหงไงนี่ประเทนโอลแน่นูปาโอลแฮit's the same แต่ติกะพยานำยานำนาเทกะนำยาไกมีแฮมเมอร์อมเซิงซากสังเซิงไป master degree ข้อเสกมูเซิงแต่ question น่ะอมตาไกมีแฮไปนดอดไทยkai tu ta thika LinkedIn ti high school nang ta ngai ta om ma po ti ha ta thika bachelor degree na ka kai li nang mi boi ha LinkedIn ha nam han ko ni than LinkedIn dong ha thika professional boi kai mi khose boi om ti connection ha thilam lo tong nam ta the connection has high networking ha online lam khose boi na sai thai the kami boy ha the program boy ka kai la om donga hi ka program ha ka ngai ta LinkedIn donga connection sai ta Facebook dong ko se friend request hai lam ta message ha message pad lam ta hi ka bale networking ti phone call ko se thai video call ko se thai ti ka resource ha mo om sa ti ka resource ta then lam hanu ta no paten ben cause sit lam ta the ma si pin tham na cause set the hi ka bale asan he then nam hanu asan he nam han thai ngon ta na ma ti ka aphumo om ni tri ha ta asan he nam han thai pon ta bale na ma ka yim han chat long pui ta then ma po ti the ka miam na wai no then ta la paten khin na se do si ta yom mo si ta si pin tham na cause bale boya thang boy ha bale si film thum na ha kai ngon ta klap sam ka ngai ti ta boya no tenza la se de chi ta sai chi ta kham ka mai beda right kada next ne topic emission la tweet kal to put God first the potential map sagla khu to la back to him ngai ultimate pick kumil ko sharing big size an kama mi pick tweet kal to adhika ta tanga bel no sa lak ben go ta sang hing bel na puk ben ko o ye thi tanga ta be thai ya pick thama pal kung na chan khom om tri ha ta pothen ngai la thong wa pick kami apa ngai ngon ta assistantships no ko fellowship no ko thak kamhu ti kamami balang ta ka pia me hen mul de ika se sengim balang ka tuition free la sing no kai sa kap no ko
thức ôm từ bên tu ki pretend mình mà cấp nó ko sân thái mà bà thì pretend khai thong này cấp nó ko sân thái tập lang ka sim kai bên he lak min ko ta bang stress nó ko bang pap thái là ôm say pc mun nó ko bang pap ko bên ko tu pretend in upata na mai tu sunam ha ni trong tu pretend tu lam ha la ubu tu lak thiam ka ngai lang ka pani na ngol ta hi ka mama tu nu pa ka ting man ol bet ilham ngai ti ta hi ka hika nasakak no to amami ka dream amami ka goal to te bang to ni kapno ko lakwen ko ben na doro hama plangka angel khak no ta ayuk bang ko soi thai no om angel ta lo ba bang ko thom no om trong to mama tu school khong thai hamita doctor no kak plangka engineer no kak ne mel ni te to very do khong nge te dia ta tu community aleli as a whole bang ko ni khong thai te men ni angel ta musician om ne angel ta artist om ne kul bela bi khong deng ni ka community la khong thai trong to na sa hak no to amami ka yiman tu bang ni to plangka you mentioned kum no ko talent dor ti te to bel ko tha ne piu thai hamla bet o pi ham ngai plangka lak min ko ta same kai college same kai ven ko sa no ko bang patti cpc mo no ko meng to ko peng to na sa no te ni mi bel lang bang kon i thai pari ha ta on le dok no dor ho o bang kan ni simpi ngola bang ni kan i thai bang ni kemila mang kali support kal pik thai kal tu kal na dor khot ma bang tampo o trong tu na sa no ko sem kai ben kal no ko na dor hamla bet o kli ham ngai plangka tu lunge khak no bang ne ol thak ul ham ngai ti ta pek ka hina usa pha ma mi opportunity na ko bang pap te beng tu ya ko ba plang ri ko ri ba te kemi ko om sang na lot thai te plang kana ma mi singim ko high school thak no om ta school counselor no edit kap mai se school counselor ami ti ko na dot thai o kai college ka ham ngai ni ta level lang ne ko to nga kemi mun kam no na dot ti school counselor no to bom thai te plang ka bachelor degree thak na kai li ti master thak na ka ham ngai mel ni na ma mi school advisor om kam no to ami ko ami tu na dor ham la khiu ba yak ko yak ba te ami la tu opportunity no assistantship no scholarship no o ma kam no to ming ham ngai to ami la tu bit ibom no om ni trong tu te yak ba to plang ga hina usa opportunity na mo om dong to opportunity to mai ste just follow your dreams and use those opportunities that you have. Thank you. Kai kama pakhatin nek chui ham ngai ngolta lunge no te nanu papa no hi yan u ba re to ne marang ol thum kha visi ami thong long ni ma mi usa pha thai te ami ka khe rongan nu papa marang ol thum kha vi nanu papa no hi yan u ba phalangka amaka same guiding monite in every life aspect mami hi we all can have a failure so many disappointment khade hata I don't give up thang orang amhu thai mo ni no vi mo om khade hata tu hin ka kami ka sim ka kai no we all have a failure that you ma thang amhu thai mo ni khade don't give up na ma ka dream phalangka na ma ka sim na kai wing ha sim na kai kha we atlearn ya career na saving vite amaka economic ngo bang bang na saving na kung be do something that what excite you namaka passion about it thang no he sakla hi sakka kal mani nu ka papa amin ka thel khamai la amaka dong mani be twani khadeng ni mami ka matu generation aloham ka hi open mind open society atol wa yate atlu I bangwi atlu bantia atlu bangwi te ka ngai tu ta thai hama as a whole plang ka mami matu lu nge no hi matu no hi usa phasang lu amyo anesu li omte matu ti ka la na me ne matu on very diverse khadi hata we still need to be diverse as diverse we still need to be unite but it when american we solving is so many melting point if you define america khat ding ne define time ni ka kasi mami matu lu nge us ka phano ta thu te phe american ka bu sak sang american ka thangli omasang krung kha open mindset phalangka open communication feel free to bantia open channel hi lunge no rang hi hilang hi to thai ham hi akapi ham ngai phalangka nanu papa no vite nasa no kho bani te peka mi silang chit kala same kai bang mi nanu papa no vi amilang bang bum ham ngai khadi hata I hi ka batia
culture different wing hi si amila mangkani bom thai ya tv ming mani khria tar kasano hama o kasa kai bang ka bom thai kha vi na ham thla kasam bang tv inform wok aset wok na lo thai like home is a place for you kakal ko phalangka nasano vi pi abung na pikrak ama mi ngai ko phalangka nasano khwi kai hi banglan omla hi bang no omni like amaka PR ko si apeng mun ham ko si asa no ko bante unai hama asa no khwi ban open mindset atol ham nu pa no we bet ka mings khamai ko mai asan ko bang senung ka ta yun nu chiwan ma ko pe ka bai thi sang wan mang la nu na pa na bet chamai ko sang nasa na hai sang ne long wa compare but na nasa everyone is unique to angin yen ngai ngon ta ne mi ma Asian parent na sang compare lo ha ni long wa compare but nasa na ko ni na sai thai kok da sai bung a supportive sai nasa na long compare but one at a time it's okay ti la kai mi ko ni mi nga ta ke mu a jong wan sang long ko hi a kai mi opportunities na haก็มันก็ด้วยจงนะอยากชาละอมรุ่งคนเสในเหตุคือนะอมตานันดอดไทยลงว่าก็อยากบิ๊กชมแต่ลงว่า pressure บนสานนะลงว่า compare the lot can comparing gasนะแกนี่มัน stress นะ pressure นะวิ่งกันลงว่าrisk บางอย่างนี่มันลงก็สิมันก็ค่อนข้างนี่มัน always constant comparing กันลงก็เสcompare ละก็กงยูนซาแฮกงลำตานะไซไทยอีไทยติกาอีนะima cuma advice na ma pe ta ta ko ta ka lunge bena chan tu isa sa pe ngai banta lunge tringa i ka undergraduate degree no I kai ham ngai khak battery am ngai ta there are a lot of resources kama ka experience lang bang le chang pu ta resource no opportunities mai se kunyi no mo ma lo hui pek sang ti ndot padong hu thai mu ko mo ni longa lunge no na pek ta same kai hang ngai ban ta ni hang dot se hang tun hi chiga nim shal ko chhan bang la kai khak no bom sa ma master bai no ko mu sa tun ngai ta ngen ta phd no kai no ko mai tang se kai ti no ko mai tang se dong to lunge no hi ba si ma na ma yak ba si ngai wan tani dot si khan khat khak tinga kai chwan ma tun hi ko master no ko mon chang thang undergraduate ko kai no ko mo wan chang kuma ka kai big nga experience tu isa pya bang ming ta scholarship na ko mo undergraduate kham na ho thanga donor na ko mo ngai tani long nim na mo la thuen ngai bang le ko ne dung ba direct admission dung pati transfer na ko long nim na ma dong to ben pa ko ko angin na ta college guy is high school bai langa college mun ham guy college mun utani bini bi tang la pa to to ba si community college sun guy thai community college halfway na guy la ho transfer kon sai thai in ma ka hapman chat bi langa angin ta breaking sai with the bang ka pa kai ni ham ko ngai kun ta ko long in ko dong to ma tu nge no bi si singi man he wan tha kan pe the higher education bena suite hum na ben wan ta thabai mun pe question no tanin do thai kai ko khok sai ban program no average program no khok sai ban higher education ben wan ta kamal bet passion khu ban ti bom thai he bom wan ni thang em gai ding pati khok ka khok ko bom thai bom wan thang em lo ko bom thai bom wan ta kum ho lo dong ni ba si yak ba si ka sai ti ming ti thang lo hi long an thuk te sang mai se mani hi kang se tham koi sang ni longa long thuk te hi hat lak pag bo si dot san ka khan khat bong yong the se khan khat hi is se bom the se tha bi the se ling ni mani community khat khan ni lak mo om to yak ko si and kunina MEU lo khot hin lam san thuk an sai thai bong ham bom bang ni ko ne higher education ban hi ma tu community tun hin nung khang hang li lom ngen ta khang la than mai se thang no ka na tan chin mai se ko ne ngen ta ching the nok ching community na som hai se mai ko ne mani mu tu he khop sai mo sai mong pun bang ni ko ne lunge no he ban tan ni chiga mi shine lo chiga twitter education the power right education he ma he sui ban ta thum ban tan ni phim sang ban tan ni ma ko thai man thai planga
hang ne ko thamar level khaduman thai dong yes he da malai lo umpati culture ko thuk thiwan ba chu thui ba sang ma ka culture ban bang mani public kamrang no ka culture that's an individualistic culture system nga higher education ben ta se hamuman khungman hamum higher education man da thlu ben ta thamai ko higher education ben no da I tu ta ham no yom hamum mani union no hetakala omai te hetakala tha na pe uk thai ronga omai na sal sal ka tol tikha thiam langai tuna omai sil ka thui than winga lang hala thiam la kangai ta pe ka pakwa winga pret langka patong si ka tiu data khari hata te I donga technical issue ka thaka omnwa asa pani tia asan ka thiuk takal ka kaptong thai mani kharonga kha hina upat na ka bi angai thum na ka bi kharonga na ngai thumuk thai ni tikhabi hilangka ngai up na ka tol ronga te hi ilan bani tin unexpectedly la ka to ka chong tonga nami ti tinglang ka hi ki he bani tia omai se tangai thumna ka thaka ka bi lo om kharonga hitakal bi about hila ka thak nangol pi uk thaidonga life nong ka ka sort mamatu mi phun mamatu byalang ha ga phlang ka bi kalang ha ga te ka bya ga hi ka chema kamnu ka pa ga na sa kham hi na pak pai le na sa kham hi semi kai wan sanity la te phlang ka sim hi higher education master hila na ka pak hang longa hi ka life a ka sort thang khat khip suwa pachana ye thaina ipe kon se ka phai khadung mun la hi ka life na sort ang na hi bang no hi ka sim da la patat la te hi ka tin ka scholarship phlang ka funding phlang ka practical ka activities no students bani them student register organization no ka kong no hi bi ni ying ming wai le phlang ka tu na bang ka ni tham management hi on na sak tang ti no khabi di ming wai le ti la hi lang ka ngai up na ka tol khatkala khadung man la tu hina apika na thiuk takala schedule bang apop te bi kal thuk apop na loa kami dilanga MAO lang ka phewinga hi ka panel discussion sai hami ka thaka phewinga ila ne ka hung mani na tiuk mani la hi takala ka thaka kami ti te na boyong pu thaila tha ka thaka na pe uk thairong wi hi ka panelist pakhat khip swate hi ka edisan sharing te phlangka syama mesi syama nemi cha plangka hi ka ma me shai nong vi lo sa omai na sal la ka tol hi takala asan na pik thai ka film ka them ni hi ka ma tu khama kam hangwan ne ti donga hi ka MAO live hi bani tia panel discussion vi ka thaka join thai donga na suwa omai na ka tol na film na them ne vi hi takala off film them tin ta ma tu ram ham vi ma tu mi phun hama plangka anu ka kham vi nam hang thai na hama hilang ka vi ka ba ka som lo omai na sal la ka tol hi ka akasot thang pakhat ki bilo se phlang na mami dan na mami wi lo se te ka thagan yuming kuila hi takala la I da sung na bi thaila hi ka mamatu khatala thain hama ibi bani tia tha wi na pe uk thainwa na so sal lo ngai ko ngai ti khalom hala thiam la ngai kharonga tu na life akasot thang pakhat khip swa omai na ka tol hi ka panelist hak tinga bani dia follow up question no na tolu ka ta hi ka GP del patat la phlang ka hi ka international affair de patat la phlang public health dal wi lo se laptan ne bi tham na ngai la premed la tu na tuna na red than na master hi ka kai mai na ti ta mi si wi mi sitting min dot thai ka philang ka practical chi jang ta la hi ka masters of education tun ka sem bel wi lo se sia bel wi lo se na sang kham na ngai ta hi ka sharing te wi ban jang ta la pe ka public relation de la hi ka advertising and marketing hi wi mami film term na thang yan noi to khro mami ka na thang sa ko miss lo sakhatila tin ka na mishal tingwi ka thaka follow up question na dolu ka na dolu thai ti khak thiam na ngai atua life adi phelang ka amitic information ni bi da kap ka phor suk ni ka phelang ka MAO page lang ka bi amitic information pek takla Facebook social media Facebook Instagram phelang ka pek ta LinkedIn hi na ngai wata committee de nga MAO page lang ka thaka na dolu thai kami dilanga kaparuk ni dikhebi hala yak kham la ngai ronga ongai na sal la ka tor ka ba te ka thiam la ngai ronga namang bitong se ti khai lang ka thiam la ngai hi ka panelist ka kwi ongai na sal la tor ba ya ka phewing bi ka ba alok wal de ti khai lang ka som ham la ngai kha ongai na ka tor kha mang tong sa bye bye